Qani Aslon, bugungi sababımızda ertegimen başlaymiz. Bayağıda bir köngülde til boluptu. Til tаңертең oyanıp tereң bir tınыс tapaptı. Qani? Ol dalaga çıkıp dostlarını izlepti. Oңga bir, solga bir dostlarını qaraptı ya. Qani? Dostlarını tappagan soң aynalıp жүгүрүптү. Dostlarını tappan til quvongandan sekirip quvonuptu ya. Qani? Ol dostlar bilen birge Altıbakan töbüptü. Sodan keyin dostları ola futbolga çağırgan eкен. Qani? Жарайсың Аслан. Endi olar birge qaytып келе жатып, жолдан масаны көрүптү. Маса калай деп чыгат? Qani? Sonra жасайбыз, аузубузду ачабыз. Жарайсың. Аслан, endi экөөбүз тапшырмаларга орындайбыз. Бизде мында күшүгүбүз бар. Күшүк кандай деп чыгат? Endi sol күшүктө мына үйшүккө, сүйөккө жана мыска жеткизүү керек. Qani? Даусубузду чыгарабыз. Жарайсың. Жарайсың. Жарайсың Аслан. Ал endi bizde mine машиналарыбыз бар. Машина калай деп чыгарат? Машиналарды әріпке жеткізуіміз керек. Міне бірінші машинаны қандай әріпке жеткіземіз? A әріпіне. Алып кеттік. Дұрыс. Жақсы. Жарайсың Аслан. Тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтың, я? Аслан, аузымызды ашамыз. Тілімізді үстіңгі тісіміздің артына алып барамыз. Енді д-д-д-д-д-д деп атамыз. Тағы да. Тамаша, тағы бір. Өте тамаша. Енді тағы бір. Енді тұрр деп айтамыз. Өте тамаша. Aslon, bizning kelesi o'rindagi tapsirmamiz mine küçüktün suyakleri var. Sol suyaklerdagi bo'g'inlarni qo'lмен basib aytib chiqamiz, ya? Qani? Ra, ro, re, ri, ru, ra, Dürüst. ra, ur, ar. Тамаша. Endi mana жақта tағы күшігіміз бар. Сол күшікті сүйекке endi буындарды созу арқылы жеткіземіз, созу айту арқылы алып кеттік. Тамаша. Endi bizga bunda mine suratlarga qaraychi. Bunda r dыбысының qaysi yerda turganini табу қажет. Mine birinchi surat. Zımaran. Zımaran. So'ngunda tom. Aha. Aran.
ортасында тұр. Dürüs. Шалбар Aha. соңында тұр. Aha. Радио алдында тұр. Dürüs. Kare. Қар соңында тұр. Aha. Тарақ ортасында тұр. Aha. Робот басында тұр. Basındadır ya, kelimet. Şimdi Aslanım, mene sağın osunday suretler verildi. Bu suretlerde radabısının ortasında durgan sözlerde jinaumuzga jedi. Qani başlayız. Қарға, Aha. күрек, Dürüs. кірпі, Kirpi. Tağa. Qaraymiz. Tağı var mı ekan? Mene qargızda ya. қарбыз, Aha. Tağı. Mene қарындаш, qarindosh. құмырсқа, Qumursqa. Aha, bo'ldi. Aha, o'ta tamosha, ham mana berib qo'y. Al endi qolganlarini izlab chiqamiz. Atab. гитара, Aha. орындық, Aha. робот, Aha. көмір, Dürüs. дәптер, қияр. Aha, tamam, Aslan. Al endi Aslan, bunda qarasang, so'zlarning кейбір dыбыстары жоқ, solarni жазып, ma'an atab ber. Qani, taqsimlarimizni boshlaymiz. Дәптер, Aha. Dürüs. компьютер, керует, Kervan. Tamosha. көгершін, Ko'rgilshin. шеңбер, Shember. ер тоқым, Evet. Buna bitti. бүркіт, Dürüs, tamosha. O bizde oruç yok, оршық, Aha. мұт, Mor. күпе тауық, Türkiye tavuk. Dürüs. алмұрт, Almond. қияр, İyi. Aha, tamosha. Bарлық so'zlarda tamosha dürüs topib chiqmay jaraysan Aslan. Aslan, osmen bizning bugungi sababimiz o'z so'nguna yetdi. Bugungi sababqa belsenga қатысып жаттығулардың бәрін тамаша орындап шықтың. Сол үшін саған бүгін осы 5 деген ұпайды саған беремін, иә? рахмет. Сау бол.